Apollo Kiniton Agaria ko district loko serere. Joseph Perongese Balebe. Kapakine district ay topolora koruna epita Agaria. Kanwai tojo kara ijara na korio. Po serere. Ijai keda Ainapeta ni tamitor Aikeun. Akoruna Agaria. Ara epita Agaria. Epita Agaria Eipise kesi. Fish ponds Eipise kesi. Pera epita tanks. Pera episa dams. Konye. Ija kede iboronu itere kina kede soni wamti so bipedo sa ipikorun ipedo da Aikeun Apollo na fish farming adopa kesi bakasamu sugunbe biosecurity ara bonat anyun bonbe jayi wara ne pol o wayali kama na kede iboronu no mina salomana kin anyama gaya o fish ponds ni darta dodo kai kolodo ngoy gera yetian kapona tabubusha borongunu kele nyameta Agaria yata kite pero ebe koto sikwesi kwa pe districta ay shishana kina koryo kolu Agaria ponelo ayi wara Agaria kaneja sitianga luelo mana kinete ay nyama kane Eipise so ikoto aisha nakini tunga farmers ajenu bonbe pedote kesa yiwaro ponechie kutetu etidisharete atwane arne po ijai dabo bikoto aisi nyiko kina anyun bonbe pedorosi nyamata nwe joko kaiso mauna nepa ne serere nude pedoreti farmers adumun otia yalo ya para kopokwa na etiona adumun nyamata no farmers nu ipu itakadito akeche Agaria nyam a minister na chichina Agaria Helena do Abeko ngese balebe epita Agaria imeda ikine kalenoi akaulo na gwelar para shani bore do ine kotona som ngesa ikonai ai pite dia lecho kopana kalim ne commissioner ichori na buroki no situnga buroki adishare di ochor ida kotonga sa ngite ngakaulo ni kariere kopani neroni ikariere lwe pondo songare beite be ilo ibora Aikeun chipaka depar ne jatare kwa anwinyo beito na ijaunu itunga lo beita abulira iboka kinyeti lwe puno beita pikana kino camps lwe puno nyo bebe kitunga unanya beitu wanguna gwele cabbage lukumini tomono chipaka dope aborena ani ngosita dope ni punesi napa inyamate mamete ditani Agaria so ndi kinyomoda kaditos na ripu adamu boni ayuari koto so yataki na ine koto se fence kinyom fence Kanuka TV East Abraham Elapo ko districta loko serere